Okay, record hore ma'am house analogy have a chapter sitting a sit to say this is the chapter that you should learn just after you have studied coding decoding. Coding decoding have a chapter to learn taulur matung heck park of chapter never. I nan hagi kari hagiba alphabet code I have a sinna give takibra alphabet code kumazi sinaba aduguma topic of never say alphabet code sing to kangadi. Mana kari sini ya hai coding decoding takibra taki dengari ko video dum yang biane adagi analogy adagi kari series ko then classification mayam dagi order ba khandokpa sijin kanar kani haidra adu munataw don't talk ko ngasagi sigina coding decoding habisida code sembudo adumaina ne analogy da relation ama sagat pani adu ani je iman man na duine question design khara khena bai wane masa khena bai wane adu punna pahauba hai ko aduna noina kedoba fc free oi jara ma oi tholo re kedoroge adu yengo se smaina abc code tuma khangjilo ko abc code khangda sa chauri bro loin khanga mani ko khangda basing dona isana sep learn taw ya bani 1 2 3 si code sibuni 1 abc code hazina tra adudi r ki code kya na me am tharo ha r 18 ta khrabani aduna si ano we or poisum aina mon hanjin me wan ji is I J K L ko adudi me am sitalo raga wari to toroge करी वरी नो क्लास की तो L ना 12 I ना क्या 9 B ने क्या तो Q ने क्या K ने क्या N ने क्या T ने क्या J ने क्या W ने क्या W ने क्या S ने क्या O ने क्या H ने क्या G ने क्या P ने क्या M ने क्या सुमाया लगते नहीं Y ने क्या J ने क्या 26 अब तो J से 26 तक E जी 1 और मन तो again अमक 26 तक अमक मथंग ला दे 1 है जी 27 ना है ना सिन्ना बजे और कहीं को B जी 2 हर में जे 26 तक हम ला दे 27 28 है ना सिन्ना बजे मतंग जो और कहीं बा याद आ रहा है जा E से मैं हम कोई ना 1 हर में बसे 27 ने है ना खन बसु या है बनी दा B जी 2 है बसे अखोना 20 का 8 है बसे आई C जी 3 है बसे 20 का 9 है बसे आई D जी 4 है बसे 30 है बसे आई सिमाना सुमाय तो दा ngasi ji khara omsang na da isa ji aduna isa ji ngai te bam naina de base si kai gi ne hamra ko gi kalen tha ji si gi dore ko siram da phadrang kalam mo wane ma kong korom bai wane hayeng ayu khang ing dro bi yong ba ya basa si alphabet ko sim khang ji lo adu kari ha gi na ma alphabet ko si gi reverse pair ha bam ha gi bra action jackson ga na ma lai do makok ta gi a na 1 is maning de thira ga di z na 1 ga ha do b na y c na c x down e b d f u grand trunk horse indian revenue joker queen keep pot thambado low mn ga na samana si pya jing simha pu do you should get by hat ko simha pu do sidi ta khamani ya hok do kamu yorama ga swabe wani ko si daka am oyak tore analogy have ki chapter si maming na kariba verbal have nan verbal du ko na har ki ko analogy have ke no simi la ri ti samana ba have ne ba have di ko samana for example am pige se tu le ra si da 4 ira baina 3 le di si kya ini am ti eng ji ko option da ini idu se 5 B na 6 C na D 6 C na D है दी सोरे को D ना H क्या तानी में हमसे तू का 4 का करी में ले नहीं तू न पूरी ताबरा और 3 जो सी का ना पूरी तानी तू न पूरी तारों इधर और सीधा सल्ली बमोंग मत उसे सी का सब माना बमोंग द एनालॉजी है दी सिमिलर वो बमोंग दा सीधा जो करी लाकर दा गैप दो थी वो है बने दो सी सुम्बा क्वेश्चन टाइप सी ने कोई एनालॉजी दा नहीं ना दूजी नंबर की लाकनी सुम लेटर की लाकनी को
adagi wahi wata GK base oiba synonym antonym gi sum yorakani adi currency matang yorakani magi di ko mayam laigre question ji ko khangaba si chapter sidani tawduisi 5 6 7 8 yar ko mayam si gyan dar alphabet code sim khangjilo adagi first pair sing sim khangjilo ko aduga alphabet code sina si chapter sin coding di coding khana bani coding di coding paraga na analogy punna punna hone minaro series mo sim thang na pa hobu ya ba chapter ngak tane in haile dana yare ko simale ha yai aduda ai wa ma ge listen carefully sit option da ina e ko option ma hapage ko aina is this ma haje ko 9 haibam yaureba atadi si 2 square 4 ni si 3 square 9 dabam to admai mari yelo se aduna 9 ga 6 have option ga ni ji punna pisin matam hen controversial haidi mari yena ba pot ma leira kane ba adu question setter sing na section da ba ya de ba ko reasoning da disum ba si even ai ju theng na ra ba ne yamna satra uri gan da gi exam thara kan da direct theng na re aduna heng sum ba se ansa ki thokan si da si yang sa si di counter tor ko de ne ba mar reasoning hadi maram sum na pi ngam budu reason ai ke no maram sum na pi budu ne ba ko maram bu sum ga di ya ma di formula le ba na tam ni na aduna heng question do sumaina daw le ba mari thang ba question je ko complain to gur ka de si dan sa ji si ni sum mi si na fa ye na mo na mo expert team no nai na ga mo haraka ne ba heng ko sumaina do ba ne yar me am ko marak thana ai class plan am ta haram ge akhoi ge hoji live class plan je kamai to du no hai ta ga di ko atopa coaching center de koi thi lak saga dab leiri hoji tha ji yam dra 3 months ki sang leiri dana leiri ko you get more than 3 months ko but noi gi tha taruk hena leibu samana de ne maram di akoi 2 na multiply to ne mat value je mina pungani gi value knowledge pi matam da na pung mari gi value pi rakade understand to ko aduna adu ta mi ngon da tha hom leiba mi du ga noina tha taruk ki value phang doi ne adu pi na ba ina plan to kamaina plan to se ai khoi gi di pung 5 pm dagi na hojik se hayeng di khangji lo live class auri ben offline class kambu 6 pm sidesina gk general awareness habani ko aduga current affairs ka adagi ate static portion ma'am do sida loi nei na ni aduga takpa matam da su yam pa halloi yam pa ba kana de pa su pa roi kaw gi manu jahani ko natra adu yam para kaw ro de sokti pai pu porom le de ne yam para he du kai te para yam haim phatro aduna masang oiba haidi masang oiba khalli mena question tara kun na te khara di oi dini ko many oiba du halla roi khara sangsa ta khara noina pa ba ngam ga da ba lei pa ba sama lei ba yam pa silaga nang exam mamang de revise tong nang oi do wor ga di nang na pari do kana de ba useless ta ba yam pa bai khalu no ba nana mayam pa silaga exam mamang da revision tong ngodra ba loi kaw gi ne aduna exam da khangum lakum to ba je sine exam den sathi bi hale yai ko aduna mayam si class ma khoi sima jiki class nu ti hapsi le ko oja hom ni ko mi sama yaure ko adagi sarani mi yaure ko sara mana phase chemistry bio ni ko adagi misina geo ga eco ga lairani sa amajina politika history lairani si miska sargasina karene phyaga and static portion mai duma loi ta ni wani no ko nungti ni exam loi dibaw dum tawrani ko se aduga aina 6 pm dagi ma 7:30 baw sina mes ki punga ma class la ni ko plus reasoning ji hana loi reasoning di ra line loi rani ko reasoning ga english ka reasoning han loi silani ma di kuisu kuidam ni no ko english ta target ta hoba adu si loi ka 7:45 ta ge mo minute ma potharaga nipan makai si desi dana akhogi dq class ai do 011 class ne dq class on thobani ko haidi khara laigan ba question asol ma satra sina ma lau yana focus tor ta ni atadi sigi plan sida like tak thara ga di adi mobile app to so ai ge hoje hana ki sandi ba do phangani app to ai khut te yora bane hoji play store the launch thok select tore adu tar ga di yengo bitta ki video mi am app ki through the phangalani ko ai satra mai atadi yam thin effective were ne min laksaba yade ko haibadi competition tawgdone atopa coaching center ki satra competition tawdine manipur ki vacancy leise noi manipur leba satra noi mun duina tro mun duine dra adune na haningi aduna ai gi su ai satra ne helaning mai jona sane yanda braja aduna si
Yaraba. Class planning je, noi mangade na taru pun nangga dapat satra sini. Nuti taru tu tahu ise, mangade lakpa ya ne hebben noi kerja di lakso. Ini cakap lakadra. Lakani. Hari mana siang nam tak tahu macam mana. Lakera. Oke, boleh. Jika itu nulis loh buka. Mesoma kamu tu nasi kedu ku sanju kun manung tu dah trying to trom doi. Yang enda kun manung tu transit time aku pergi kerja bani ko. Aduna. Tarai mata tak trying to trom doi tram ni soal si kun ngam na baje. Ayi pasal na selected di tahu raga. Tahu ke? Kanga ba? Oke. मैं आपको क्लास में इंग्लिश को तो दिया आपको लोग तो इसे तर्जुमा में कहीं कहेगा एनालॉजी है दे क्वेश्चन जी इंग्लिश एनालॉजी क्वेश्चन जी दिने जीके बेस ने बा बेसिक नॉलेज नंगी जनरल नॉलेज से संगे बा करेंसी मतंग हंग पे आई कैपिटल मतंग हंग पे आई को स्टेट के कैपिटल मतंग दा अदुमाने सीधी क्वेश्चन मसिंग में नहीं नगदौनी नंगी नसागी नॉलेज बैकग्राउंड की मखाम फोले माज के ना बाइसाइकल का पेडल का मरी लेने सुमायना कनागा का मरी लेने के बाइसाइकल जी करी न थवी पेडल खोंग नेट है को से खोंग नेट साइकल की खोंग नेट नत्रा का आदि कहीं न थवया व्हील न तौर इधर ऑप्शन जी देंगे दिया साका से न वो तो न तौर अदुदी हैमर आदि नुंगथंग आयदा ना सीधी दो आदि के ना थोंग सोबेल आदि के ना बेसान नत्रा करमन फे Hobism bodies na hangi sal jeki je sola bada kaya mu kumangam gani agai na taiba class nukti ki video yengaga noina fajana bu hona gi khallaba fajana bu hona raba follow fajan tawraba video su class lora video su fanganduiba adu taraga di video yengaga adagi taki fajan class no tu yengaga fajana salaba aidi taragi mathakta di langa do male ko ai wakanda trauma swai bau de dum phangbe aduga hai bon ponar di extra kharaga para de ayong no su phangam ne adu jike de pak san mani na ne ka hena 15 mathak phang ma khara wane aduga 15 swai de dum yai bo ponar di ko yanda bhaja yam paning de bra yam paning dra gana tari ni pan mukti ila lai phangan ngani akoi question jana ko paning de ko muis yanda bra ha ai ko mathang di mà tao lui cái đâu gì đó lui cái này lại có anh lúc khi question gì cái nó gì đi 2024 cái direct question này có first ship cái này nhưng mà thằng ship chỉ là cái second ship tarik mana berapa tuh tarik kun February 2024 sini tarik kun ada tu question क्या क्या hangi apa nama exam tharo sama na exam nanti second ship ni amam hangi apa ni tak apa ni natra ada amam tu di soal ini ko n hill Dakna pon sumana relation home pira pusulai ko horse kidi kari ha stable we bra mai makon na thro tai ja asidu omchang na bam phawdro yam thi no wai sang ji en hill dakna kari pon mai makon ne ba kaksing makon horse kidi kai na mayam horse kai lai khambra stable ka we sang magi songon sang je bi hai pai di kanai makon no khoi gi makon hai ni kenel hai di kanai makon no hui gi den hai di kai no sagi sumai tok dana si aku na si khang da sa yorom se GK base ne base na sagi jinen awareness da ka we base di yarba idi sangya dari okay sidi tidi si paru nu ko question sang paru kan disi analogy gi dot ke yaw bi ko mu se analogy ne nung khango si chapter si yora di adu kai tarane me amam tharo se hainaro yam thuna lack of langa ani competition ni tiga siga hero compete to se kalau ting kalau क्या था ने दरो hero ne khanbra hain khan de kwa hero ne rang de nungsa yak sabdu da bonji sanaro re ne mai me ki pung mung jile nangjin bi agoi urong ge hawai thoni nungsa thoya da bi mi ne ko ji ha ba santos ke andar ba jauri intro class ko kya tha ne ba mi hain dare ye tai sumbro yego sida to ise maning da gi thiro ko ye si marak lot lai breng lot bra loli ko maning isi gi e se kai lo le ba sida lo le
D गे एक मरक से E रोत्रो D E F नत्रा सी तीसना S T U नत्रो सुमे को उरे का अतो सीधी N J M N O I J मनिंग दरो पुने को I I J R S T उरा मने तो दी मनिंग दरो दी कना तारा O J क्या ले रहा है O J N O P नत्रो I J I J R G Q R S मैं understand दो गम्बरो सी अनी से सली बे पैटर्न जे कसा माना माजु सक दौने हाय बने अरे को खंगे लौरे है नी रीजनिंग ददी मैं आमी मोदे रिजनिंग मा हेन की खलु नुंगम सुंगम मोय मी लोय मा फंगदर खने मतम सेव तो गदब मी ने 30 मिनट्स द क्वेश्चन ट्राई पान खुद पदो नंग ने 20 मिनट्स द ट्राई पान खोलो न 18 मिनट तो खोलो आइदी मिनट 30 तो खोद पे ट्रेनिंग तो रखदोनी रीजनिंग क्वेश्चन कोन जे 15 मिनट्स खोला रखदोनी मी ना मा याम फंगबदो नंगजु फंगनेबा तबदो नंगना मतमदो मिनिट म्याम अमा सेव तो होता दि मैथमेटिक्स ता वकन थादंगाय अतैदा फंगकने सिनेबा प्लान से मिंगोदे मा हेन बदिंगा मोयबो मिजु मतमांग मिनिट कुथरा संग खल्लग होलकान दि फुल तौनरकने रीजनिंग दि लाइब्रेरी ना याइको सिदी केबेस ना वेजिटेबल नि हायरे कस्टास ना डेजर्ट पीस डेजर्ट मीनिंग खंब्रो डेजर्ट अज केनो मरुभूमि है ब्रो हां सी डेजर्ट मरुभूमि स्पेलिंग सोइब्रो चुम्ब्रो नते को सी डेजर्ट अज केनो अखोने सक्चा तोलक पद साब अथुम हाउदो अथुम हाउ अदु कई कोइबा डेजर्ट कोइको हां अदुदी कस्टास ना डेजाने अदुदी केबेस करिनो हाबजे मसक ताकपनि कस्टास कइनो हाबजे मसक ताकपनि पीस करिनो फ्रूट ने क्या देखो यारबा वही मखलमनि पीस हजि नाशपाती के हाब्रो केनो करी है चुम्ब्रे हाब्रो के है वही दि वही ने खंगी प्रियंका सी थारे वेरी गुड रोमेश को प्रियंका नंगी सिजिल हाक्रबा हाक्रुम तो दे यारबा नई कंबुजी सिजिल द प्रमोशन का मी जावरे को हाइदी आई क्लास से सिजिल गी तौरी नि दना असागी केदोबा जिदी कमुदे यारो मदगी सिजिल दैना लाई खरा फगला दि थागत पीबसी यावरी बको नो जोनिंग अदे दम याव यादने अदुगने मैम को हौजिसी मतमदि लेइत्रि नोय मा नामाना मरक थसु यारोंगने बको हाइदी कोचिंग जी सटनिंगा सटप ngमौदब सिंगदो लास्ट होइना आइजु बीएससी नवेम्बर की डेट 4 निंगोन सको लोइबसे सिदा अनोबो बेस अम ऑनलाइन गोइगर जिदी गोइगर याव यागिने बको याना भाइजा एडमिशन जो हांदे अदुम फना हंदरगा अदुम ददी सेम ngमगिने बादु बाबुदी को सी मनुंग सिदा यावनिंग मना माना लेगदी याव यागिने नत्रगदी थेंदगराने हाइदी मथंग जे कोरक्तबा याबै चांस लेइबा जिदी जी अदा हना वेकेंसी आमिङै सिदा नोय फॉर्म दि थाजलगा नंदगी इहोट होनदर लेबा सात्रसिंदा होना होरगे खलकप लेरगा दम याव नामा नामसिं यावनिंग लेगा सुनोना सुको अदुम खरा अदुम हाइबे एना मतमदा आइ जो जिकसे फाइनेंशियली पैसा याम थादा थोकरे दि स्मार्ट बोर्ड ओइना तौबुद असोंगी स्मार्ट बोर्ड रूम आइ सोले हातारे पैसा दु तंखाय मा पुरा हाइजु ओजा इना खुनमो जाना तबनिनो को अदुगी आइजी मीना पैसा थोरक मतम मोरे थालु सिलकान पीगे हैना गिबगी को काबराजु डिपोजिट चाव मोइ लोरिदु सोरक मा पानेनो को का कोचिंग सेंटर दु का यामदि नते का आम कतने दु ताजु डिपोजिट के दी अदुम हाय 2L पीयु के थाय को अदुगी काबराज थाम द लिसिंग त्रावा लोरिनि अदुम अदुना अदि मतम जी सना बि ओरा माले को का दुसु दुम आय अदुदि खरे चाव थि 25 को हुल हाय अदुदि मिहुनजी कनो त थबाक त को हुनद्रे दादि मिहुनजी को पाइथोके दवेबा ngam de dum du ngam moi khoina mi ina kun mana sauna ne pe wane ai di tek the ai na ngam jaba sata khara ka sum matim phangjage habe wane da ko sata lakta lakta si de in free de ta me english reasoning di free de ta ju ta pi ya ai ina hi jaba subject ni na mi ne poi mathang jora positive pa lite dana adai ai ne me stan hona ba si de nami me am start me awri ni start ni dana tolo pi dia de manga no khojing wera moi tolo pi ba mi hom thame adi extra amaga थमे सी मैं खंगदोने सी खंगली नि कोइना हागी अखुन ओजावाय जी पांगतान तालिब्रा कायदु तान देबा मयाम हम एक्सप्लेन दिस सले जी कागुनो अदगी हाइदि यादा बम जो लेबो जी कान जी को हाइदि ओजाव जी दजु ngaire पैसा डिमांड तो बखु फाइदि लांनि मतिक नि हारगा हाइबो बुदि हाइबनि को अदो सुम हेंजिन साउन हाइबो से मयाम लेनरबिन को अखोय जुंगाय अदम हाइबिरक बलै हाइरे अखोय मतिक पांगे अदो याम साउन दिंगम देबा मंगा am तरुम पांगबदे अखोय अदुम पांगेबो याम अखोय जी लाख लोम पिउ लिसिंग कुन कुथा पिउ हागलदि अखोय कोचिंग तो कुम फै हारकनेबा मरमदि
the war is a Kana Dominico. Some Malay has can't go. Land Matangs will be Matin Pang Nazi, and Mahiragadi. Pang at Tariakuzuko. Abraham Mamsa. CK come out, we see. P. PTX Natro. P the Kia. 16. T the Kia. 20 X the Kia. 80 Kia no. 24 R the Kia no. 18. B the Kia no. 22 Z the Kia no. 26 Natro. Kia no angle is ya. 2 angle pra. 20 the 22. 24 the 26. And any angle ko. Mama do the ladder money. I Arab color taco in a deco. I saw question. I know number of questions. She didn't know why bigger guy talks of never. And in the angle hangeko. Plus 2 angle of the city, plus 2 angle of the CD, plus 2 angle of the E la withdraw. GD 72 angle of the 9 the I ni. KD 2 angle of the 11, the 11 to angle 13 the M natro. EIM. Yobra. I Nicomia. Say, competition to the next some to. You got Ningon to go to Satora. Ningun so go do Sate Adaba to the Adaba Tauruga, Halapada promise mum to law. Can you promise to Lakani? Ha. Matang say Panu Honda Hydra, Hanaki the Young Honda Hydra, I didn't know the Massa Loco. Hanaki the way the other was a Lakera. Okay, what's it there? 18 Laila Mabuluina for Sinakia 20 3 21 9 क्या क्या एंगल है 5 5 16 देखिए इसी क्या 5 4 देखिए इसी क्या 5 5 एंगल है तो दी 5 एंगल बत्ती रो बीजी 2 नहीं 2 देखिए और 15 5 एंगल ते याम एंगल करे 12 नहीं 12 देखिए CD 3 नहीं हंडर है 24 देखिए C हंडर है X 24 नहीं सीता ब्रा इंजी को X 24 C जे कोई ना 26 तो 29 है जो है कि देंगे साहे Y 20 के 5 नहीं D ना 30 नहीं M 30 नहीं R 18 नहीं यार को ऐसा कोई ना C की कोच 3 ना तब 29 जो है कि को D कोच 4 ना तब करी से है कि बा अन्य सुबराउन लाका ना Z ते मतंग लागा 26 सबसे लगा 40 तादु ना तो अब रा Z 26 वही ग्राम ने बा अदु मतंग ना लाका पता ये जे 27 थोड़ी ड्रो B na 28 hoidro, C na 29 heroidro, D na 30 heroidro. Asai ham around the body easy one, B na 2, ni C na 3, ni D na 4 never. Ado jet your roga matang round like under this 79 to 30 lakh. Yan Tarabamsa, option C has to me very good. Loid hire. Live class comes here, ma'am. See, Arab scepter or Embra. Rubu questions in Yorkinico, I ain't seen a ham and a ted matamatang. I ain't question ma'am Pulakani. CD. K B Z S Y W B I F C D G D 24 ngantani ko khalo khalo no ya hana hen ge ko kya ba aida Messi free lipasino no aita bra Ronaldo fen jarom ngani ko hoiti Messi fen Ronaldo fen ga punjin be ya matam ni ko potha gi dore bani do hara hara no nusi nusi ni kaina ban phai natra aidi Messi wo jarzure me di free adi कनोगा लीड ले रोनाल्डो की को रोनाल्डो फ्री हम से लेगी खाली का आदि मेसी फ्री ले लेना नो अलग रोनाल्डो फ्री ले ले लाइव था बम साउथ रे दे वरा उधर दे ना आदि कंजलू दे बको आदि मेसी फ्री से तारा हम था मेबा समाना आई नुथि आई नु नांग ले मेसी फ्री से ली थुए बे एकता आदि थवैना आई समाना क्लास तोरम दा प्लान तोरगे थवै लीड पुना थे भइदि तसेंना को I know Tinlilla like you with the class of timing your duck change to give a live talk again a powder on the tire and a quick torno mambra. Come talk there. CD Kediano 11 B the Gano to Zenakia Ice the Kia I wine a Kia 25 W Kia 23 26 23 home under BZ 20 ga in has ya then. Home 100, the Luna home 100, 11 as a home under 20, I think 25 as a home under 26, 23 as a home under 3 Luna minus Toreco. Other Tadi, BD 22 na draw, I cannot 9, F the cano 6 not draw. The home under the cano 19 daro draw, home under the 6, home under the 3, 19 the cano, yes, 60 cano,
F 3 di kya no C S F C S F C ya ba yan tabiri matang di haro si ansa hai ba ta no kya ta ne Elizabeth longjam kareba round lakpai hai do di number do kaya phau leibe yagi round lakpai je Elizabeth nang gi wafam do gyan ta dre kai ba sa D G K X F I M J na tha D ne kya 4 G na kya 7 K na 11 X na 24 na tha M na kya no 6 I na 9 M na 13 J na 26 ke do wi plus 2 tawra plus 2 loi tawre ko plus 2 ngata tawre adu ta dikhe no plus 2 tabu thiro W dagi M je handai yaroi X dagi T je handai yaroi B dagi A je handai yaroi C D adu mojara mane F na 6 H na 8 ani ni hangala dro B na 22 X na 24 ani hangala K na 11 M na 13 hangala G na 7 I na kya 9 ani ni hangala myam yarabo okay Arba am hai ne ko noi na haibira live ram di were sidi kya wena am taro lok thungi mare meng chapi to haro si kya ta ne ha ega aega na tro ega matai mana re ko si 5 le madu kya si de 3 le ra ani hanari na tro ta di ke do ta re n ge b ge le ba si ke tara n b le re rg si matai de leng thamo rg 18 na tro 18 ani andar kya tara 16 kya no p si ta ne sa matai ani leng dan tham dini ko mai ai ani handa du ba natra ata di option number C lai ko am lai re ko lai mandana sidi sim thoyo क्या तारे बा 6 amam handa bra x w y x handa bani amam adu de g de manda di f l na manda di k n g 14 na manda di m na tro b de na di a adu kya thar f k m a yam lai re am very easy wore ko lai ko mya lai bisin ngai ko mya harau ru lai bada maran mi jlo ina lai ram ni ma sa manam phangni nang mi ngodi hen ge ju phangaroi arubuda haibuduna phabam lay mina hai tre torum da ka andu nang na mak lo diba se hayeng ne si ta si to ni ko number gi matang da number analogy haidi analogy da number gi matang da ko for example se ne kumo ko क्या बा क्या तारा नहीं हाय साधन ते आउटे क्या तारे हरो वन क्वेश्चन ही लोग 169 है अयो होंगे पुने साजे तू 169 इरेजियम याउ दिए ऑप्शन दा मैम no haning du khange squad tawre khange ba noi na adu harak ni khangne hong dok sare ba question do 169 ase hom yani la le khang khang option da yaw do du khol de kamai do du ba option da yaw ha kya thare du de hero ansa yaw di ya si 12 ta time puri na tro adu si 12 puri de kya thare 156 ta tro kok to ma da khal le ko no sine ya ji no u bu kok to ga da khal le nang su me ba do ga da mu le de kamai do du ba ngasi samaj ta adu na tro aina khamdu loi sumi hingna badai ngasi thui myam se adu yong haraba anda sen dobra sida 169 yawra madi kai doni marai marang am thangani ani mo ansa oibe aduna yahol oiba yahol aba adu ta question se mi du kar section re haidu ne adu lak thoro su soibe dem yawrak ta na adum exam na myam yawgre iban ai bu thekna kra ne
Eko sumaina lei adi question pattern amas lei myang karma question pattern no hai matamda sumaina hojikan di siam chatna re ko sijil daga jawangba si hangi ni si adum hangmane eko oi si hangi option thiu se sedikit tani si question ni ko se si ni da sali ba pattern do thido kada ba duga si thiu kana khangi kana ngami on thi da ha option number haro b ta di kai maram na ro maram sum reasoning have kai no you should be able to give the correct reason ko reasoning have kai no correct reason to ping ngam ne you should be able to give the correct reason यार बा क्या था बा b था kai kino so me ma pythagorean template ko ko pythagorean 3 4 plus taro ke ba haro ne nang ani haning mo to haro ne freedom of expression laiye haro langira sungira khadang du no mo yare haro kare 3 square दिया no 9 4 square दिया no 16 ani ji tis nabe 4 je 5 square sigi 25 ka mana ne sumi ko sibu ka wi pythagorean template triangle amada triangle amada side ani gi square sing sum do hypotenuse square mana habdo adu mong si si le re adu pythagorean template ko to square di 144 5 square di 25 ani ji pulla ga tis na 169 ta 169 jina makana ta re 13 square ni sumaina ta wa thiyo sumaina ta wa thi ge ta ra ga ta ra 6 8 10 36 64 sina sama hangan ba type oi bne si ju ko yabra hangan ba type oi bne pythagorean template khara phajil lo ko ai empire kese yada मैम हैरद्र सी ओके तारे नेक्स्ट तौरजना आई सम तोगे अतोप चैप्टर तौरगे मे सम तौदुनी को अदन एनालॉजी की क्वेश्चन तरा नहीं नरे हयें सुगुम टाइप क्वेश्चन ngak tawang nei na si makal ko ad hoji am mathematics am class am tawsi yare no magi khare yare yada yanda hobrus kita nangdi nang na taw du mani gidu ta ya me stai kana en ngai ba si noi agani bi thage tar agani bi question mangala kani ya la ni ma adum lau yare ko agani bi try tawse noi khara son ba kamu jidi sai sudi ba kamu ko nam yare ko number analogy ko haying maka sam dara singa sigi di sida ka tawsi mathang amuk tawsi ko